Pamirsa Publik Nasional nanin rame indik wacana larangan buka 24 jam majeng warung saking silih tunggil etnis sane kebausang oleh silih tunggil Kepala Kelurahan Ring Denpasar. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara Mastikayang durung wenten uger-uger resmi ngeninin larangan inucap. Larangan buka 24 jam majeng warung Madura pinih ka pertama kasobiahang oleh Lurah Penatih Santukan Nureksain indik keamanan penjaga warung turmaning kesehatan ipun. Buka 24 jam mejanten mawasana ring baga keamanan Santukan wawidangan Penatih magenah ring pinggiran ri sampun jam roras sampun sepi sane ngawinang rawan kejahatan. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara nampenin indik pro kontra warung Madura ring Kelurahan Penatih dan Pasar Timur ritatkala penertiban oleh Satpol PP kauduhang wantasida buka kantos jam roras wengi. Perwalinyane indik jam operasional warung Madura nenten wenten. Pemkot Nunas Pengampura Santukan durung sida nampenin minabang wenten uger-uger adat sane ngelarang inucap. Jaya Negara nyelehin taler ring daerah pinggiran Denpasar inucap sampun sampun tengan wengi sane ngawinang kebijakan Kelurahan Penatih sampun patut dane taler nyokong pemargin nyane. Nyanging dane pacang nyelehin malih napi ke ringgalah pungkuran patut katugesin malih ngelintangin kuentenan peraturan wali kota santukan kebijakan inucap muatang sesele saking makudang-kudang tim. Sekadi kauningin warung serba ada utawi sane kaloktah warung Madura rawe mangkin kuentenan nyane wedar ring widangan Denpasar. Ipun madolan selami 24 dau antuk karyawan nyane sane magiliran. Jaya Negara mausang jelehin ring penertiban sekadi pendataan penduduk pendatang pinake pangupaya pinih becik ngerakse ketertiban lingkungan. Selantur nyane indik kebijakan jam operasional warung patut kaslehin malih. Manut dane Pemkot Denpasar nenten jam prasangka majeng penduduk pendatang utaman nyane sane mejaga ring warung Madura nanging dane mapikayunan ibu kota Bali mangdani stata kondusif. Manut dane warung Madura mangdani matutup ring galah roras wengi nenten je pinake Cina sokongan pemerintah nyokong retail modern sane buka kantos galah wengi. Bali Pos Nguningayang.